ئامادەکاریان خوا ji bo hilbijartinên Perlemanê Holandayê dike. Bi tenê berî 7 salan hate nava meydana siyasetê. Lê Herzû bû kesekî xwedîbandor li bajarê Vespiyê Holandayê. Wisa kir ku Hawrê Rehîmî bibe yek ji kandîdên Partiya FFD an ku Partiya Gel ji bo azadî û demokratiyê hejmara 44 li seranserî Holandayê. وەڵا دەزانین چی زۆر مهمە کە ئەگەر نەچێ سیاست هیچ شتێک دەتوانانی زۆر شتی بڵێ ئەمە هیچ نابێت ئەگە دەتەوێت شتێکی بکەیت دەتوانین لە سیاستدا بکەیت ئەوە زۆر مهمە ئەوەی لە هولەندە فێر بوو وەکو کورد ینی ئازادی شتێکە زۆر مهمە لەو پارتیەش لێرە ئازادی بۆ ژنان ئازادی بۆ هەر کەسێکی بێ بۆ هەر نەفەرێکی بێ ئەو پارتیە بۆوەیە لەگەڵ پرانیە خەلکێ پەیوەندیان دۆستانە چێکردە و خەلک گەلک ژێ حەز دکن. پەیوەندیان هاورێ لەگەڵ پرانیە پارتیان دنجی خۆشن. ئەو بوویە سیمبۆلە خەباتکارێک کورد و هۆلندی یێژێ هاتی و گەلک دۆست ji bo Kurdan çêkirine. Ji bo min gelek giring e eger hawrê derbasî Perleman bibe û li wê derê berevaniyê di ber azadiyê de bike. Ew azadiya ku gelek bi zehmetî bi dest xistiye. Lîsta BVD lîsteke demokrat e. Her kes tê de cî digirin, jin jî tê de ne. Kesên bi resenê xwe biyanî jî tê de hene. Ew wê hêz û armanca me ye em tev de ji bo pêşeroja welat û zarokên xwe kar dikin. Hawrê Rehîmî evdema 8 salana komek û alîkariyê ji bo Kurdistanê dişîne. Dora 45 konteynerên alîkariyê ji bo penaber û hejarên tevaya beşên Kurdistanê rê dike. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Vesp, Hollanda.